Caru kau. Kabo ni sila maka. Nggih, matabu. Namah Shivaya. Laris siaga ngayat caru kaler aja. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Elengan tirta-tirtanya ketisen riga. Om Namah Shivaya. Nggih, matabu. Laris caru di tengah.
Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Harus lungsur penuh gerakan, kita berjalan.
Nanti dana nikah di Resibu sana. Tanggal 22 sih. Kecamagi nih, kecamagi nih. Dan bisa melewati kecamagi nih. Ratu Bidanu, keluarga besar Bibian, kami dua film Bibian, lalu teman asnani, majelis Indo dan Sini, majelis Bibian. Pasti nanti sami kata uco, ring Bibian sekeluarga, teman asnani Indian doa, landas dulu, sami latihan Bibian pisan. Nakawunan acara peniki terus sudah memargi becik. Selanjutnya nih mari jebos titian ngatur ring Ratu Dedani keluarga besar pemekasnya nih. Kirang langkung jam 5 sore. Kirang langkung jam 5 sore pacang lanturang acara mopedanan. Ingin acara metadanan pacang kabubut oleh Sulingih Saking Griya Kukluk. Dua neng asa punika majang ring Ratu Dedani saneng sami. Tunas titian ledang rauh carengan acara metadanan punika gumanti acara-acara dudanan karya sane aturan titian. Ring ida betara-betarin titian presiden Kumpul pisang. Ingin acara pedanan majang ring keluarga besar titian malu jebos kacang aturan titian galah jam 5 sore. Tunas titian lanang istri cerita ledang nyarengan acara pedanan punika. Jam 5 jam 5 jam